Northeast Dialogue to Mamutam, Nokcheri, hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Ngasigi Northeast Dialogue, especially if you show to Pudun Luxury topic, say battle at the border, shifting what battleground Hibazini. Manipuda, Hokiba Megitang, Ohum the Gina, Nasifa with the Lieutenant Holy Batongaton, Behinsagi Todok Mayam, Mashida, Land Haidana, Ekogi Mayamna, Panariva conflict, say, Masigi land from Amadi land Bunkayasi, Manipugi Tonga Tonga, Chingam Suntam Jaga Mayam, Mother. Talk to Narapani, Masida Mu Kagi Punsi, become Nagiba, Tonga community Muyama, Sikiba, Kulai by Magi Puchi, Long Kibagi, Tankak Mayama Tokre, Tawubu, Manipugi, Manungi over internet conflict, or Badegi, Hauziti, Mashigi impact, not going to effect, or any hidden Mayam the Panaba, across border habitat, Manipugi, Equigi, Lady Bangamki, Wang Mada. International border ki saruk oriba Myanmar ki saruk sing amasung Manipur amadi India gi amasung Burma gi ani gi lona bangam khai paringda tongan tongan ba aikoi gi nomai kapna bagi thodokta miyoi kya amagi puchi bikamnarakli amasigi thodok asi anoba nate aduga haukiba numi kharani sida thokpa thodok singda mapungoina Manipur gi lalhoba sing gi oiba miyoi ahum gi punchi tongan tongan ba aina thingraba lalholu singi captain ani yauna lance corporal lama makoi ahum gi punchi Sikiba amasung makogi maratagi miyo amambo KNFV amasung PDF ki maiki di phakiba masigi tholok amalegre masigi kan kan nadana thangna thopu nimit amada urkhul gi saru habatare Manipur gi urkhul district ka Myanmar gi saru ka tainaba mafam sigi mafam sida leiba lalim haiba mafam sida kuthok nabagi thodokta north east ki not just Manipur ki nataba awang nopuk ki apun bat lalhobu singi khutpu amaga Bamada based over KNFV Kogi National Front B amasung PDF People Defense Force ki khutpu ani sida lan ekogi khutthok na kiba lan famda puna khulai ka amo phakiba amasung miyoi mari masida KNFV amasung PDF ki miyoi shigi bagi thodok sing thoi haiba thodok sin ahamba nate masida Manipur gi lalhobu sing gi miyoi ka ama sigiba including NSNIM gi miyoi mayam ama sigibagi thodok sing thoi laibo wafam di India gi makok thongba luchingba mayam amanasu haugiba tangka kaya da India ke Army Chief of the Defense Staff amadi India ke Home Minister faubana Burma da thoiba unstable situation Burma da thoiba civil war asina maram oirakanda hauzik Manipur da thoiba irang asida tonga tonga ba safu kaya piri habagi ofamse hanjin pangiba leire matang asida khana lebi gidamang asi Northeast Dialogue studio the links video experts in taram nokse gamchi kai khun uchage ahaba taram nokse Army battalion amasung handaki leiriba conflict asida outspoken oina yamna thona leina mating leina tholaga hanjin na tonga tonga ba aspect ma amdu wangang biriba Colonel Sarat Singh ikoi pabung sar horong bumni pabunggo taram nokse kai khun uchare loina Manipur gi yamna moru apex body mo United Committee Manipur gi Secretary General gi thawang pubiriba renowned social activist tamo Santana Hapom tamo tram nokse kai khun uchare ahum sobada Manipur gi saknai ba senior journalist aduga hozur ziki oina DDK gi senior correspondent oviriba egi tamo chamu Birendra tamo tram nokse kai khun uchare thank you very much tamo aham je ai ekoi yamna well experienced oiraba in terms of ekoi gi military experience aduga leiriba strategic situation mayam asida yam phajana mamutana khangbiraba ai pabung Colonel Sir dam laksage pung da laksaning je pabung Myanmar da thoiba civil war sina maram oraga Manipur da impact se kayam yam pibage amasung ekoi ngasi hangiba wahang Manipur da leiriba internal conflict sina maram oraga semba lanbung mayam gi manungda Burma se lanbung mo orabra habisne pabung kari habini ai ahan mamakta da subject sidi mamang da ina kitang Burma se karamba lamno yes adu my background kitang hajike habiyo machigi area si 67,000 6,70,578 square kilometer ni adu machi totally jungle terrain ni aduga yamna humidity yam kanba aduga healthy go ma phamni adu second world war da nomoi maruna kapaga sigibadagi kang sikni hen ke second world war da sipai se adugi matik sigib kang si aga aduna yam malaria infected oiba adudagi yam unhealthy oiba adu hojikti akoina khangna lere akoi gi Manipur gi insurgent gi group sing se asi moi rot phamni
moi hideout ne yam chong chong na kem adum leiraga ade moi government se su se isam cham harabada yam na sang na moi military coup oina lerame sin 1962 da moi India dagi khaidoki 1935 da khaidoki bani aduga British independence from 1948 phangki ade independence from matung 1962 da 62 then 210 bhogda 26 years military coup da lerame military rule da lerame and say military coup da lai bhai be sida mo human rights abuse to ba adagi yamne sabne har Burma si one of the poorest country ni world gi oina adugi mati mo si neglect moi de phangi babu tik phangi rice phangi petrol phangi men dia du dani aduga akhoi gi manipur de su sahi ter khunda pana 1819 deina 1826 of the masuleri moi gi Burmese gi mi singi behavior si yamne khara wild loi ba cruel loi ba inhuman loi ba wai adum yauri akhoi gi naw sei ter khunda ba akhoi yairi da khut ke lengba adu hantak da su moina civilian khara ros mi se adum publicly chen chingaga adugi mai tharaga roasted torga harpa ga su liaba aduna akhoi manipur da akhoi gi soiba mana sidai da 1 January 2021 sidai da moi da military coup tawkhre akhoi machi Burma ga manipur phone akhoi boundary 398 kilometer ne adu akhoi sida border shield to hokda ba ari border fencing to hokda ba machina moi si total moi mi se yam hoji yang ge bo moi 7 lakhs 8 lakhs ne moi displaced person se machi mayam se akhoi thom da pura border so kanuni na border ni na som da akhoi manipur rom thomjelap ne machi chai ani muk se akhoi na check to hokdar bane adur kona thangda mikap tholak pane ba third May 2023 ai city last year to gi city moin chai ani se pura free oi lakhre sang ba bang mi loin sang re adu city hojik ta moi settle to khre bane ba machi akhoi yam na saung na soi bani aduna isam sam na ra bada 29 March 1953 da Nehru na kabo beli pi ge basu Burma se India na Burma se please tong na ba moina Burma na khodial kan pi gi bane ba British na piram basu kabo beli piram basu British ta moina moi trouble kan moi yel tan pi gi bane ba aduna how you su India go mena Burma da moi lambi sembi akhoi manipur lambi sen moi da goodwill mission yam pi re ba akhoi material me am pi ri lambi semi adigi even atei hairna mayam khangne ri dini moi training bo dum moi kano pi ri mani aduna machi wafam se akhoi ne yam line maduina akhoi manipur na yam serious oina sei ani hek military coup to bodu degi akhoi ne action lawn ga dem ne akhoi na ngasi khani ba discussion yam thenga bane yam theng ai wakan de sei ni mamang khaner man yam phagadam ni kali sei ni matung da ne akhoi khaneri se aduna soi bi abangi soi re aduga hoji si khanadring ai da saman khabde khanar ga di saman khabo nu yadre na ma hoji point se du ne akhoi ne nang khanadring ai da matam chane excel hodra mina hoji khanar mi no hoji saman khanar mi saman khabo yaro idin tawre sine yes pawung to laksani wahang si akhoi gi lanbung mayam gi manung da ba tare hoji chadari internal conflict si gi lanbung mayam si manung da Burma ji lanbung o oi na pawung pa ba ya ba kamai oi moi hite dum moi gi terrain si nai chaje the mountainous terrain ni jungle ni yamna akhoi gi ambush da moi the battlefield yam suitable battlefield ne ba load bu khot ba yam nungai ba three moment adum torga moi adagi terrain si up and down oi ba yamna open loi da ba adagi supposing kano si air dictation ju plane na kani bomb thadra su adagi hek aerial kano even air strike to difficult yam suitable battlefield ne Burma si terrain wise okay pawung matang sid ai wahang pawung da laksage pawung army ki colonel moi le birmani matang sid da ekhoi aina ko tawjari with the Hindu paper have tare one of the most reliable highly reputed news group sini Hindu da phongba paw mata hai vaji NSNIM gi statement ni Indian forces using Kuki and Myanmar groups to wage war India gi forces singna
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ NSNIMꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯋꯥꯟ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯩ ꯄꯤꯛ ꯑꯞ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯕꯣꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯕꯔꯃꯥ KNB sida Fayanggi saruk India Myanmar border gi mafam sida bom sanabagi factory yima run tawhali masida changba raw material khudingmak India gi security forces singna supply tawi haiba wafam mama NSNIM na haukiba megi tangkunga humdoi 2024 da phungdoki wafam ni haiba wafam si matang du NSNIM amasung Manipur gi lalhoba singa punna haiba tare KNB amadi PDF ka matam sang nongmai kamna hiba chawak tha ma chupna nongmai kamna hibi tak amuk thoki madui marak thoki statement ni hong kare habini NSNIM na haida chumdoi ni 60,000 troops akhoi Manipur de lakhiba do Gajra ni pura kid mui kadai lekhragi ni adu moi asonda loin changrim ba ma PDF se akhoi aina open lot ma hairge hojiti PDF se akhoi na training pi bani aduna India gi how far leitna command to se moi ne democracy porakane ga ni khalim ne ba ma ta adu gi mong de ne ba India si am na super power dong na moi na khanja ba wa ne ba adu manglan gu mani ka si boi thoi da wa ne maram di Brahma se akhoi China gi kaino ne China gi mateng lo hinge bne ba aduna masi 60,000 ai hoji hajere chuni masire da moina NSM na ari basi moi mamin uraga harapone moina harapoti sumgane ba akhoi sine sire de discussion dor khabar da para haibini tra moi statement NSM na ngi statement 100% sumgani aduga kuki ga India na mi ga sar pulle ai bhi da duti akhoi loina mong min urung haktani Okay, yam nungai pabung pabung na ya verified over pabung yam na highly reputed over army officer amani adana pabung na si NSNIM gi statement je masi chungani hebo phom di thambiri ai tamo sanda lak seki tamo kamai re to bininge pabung na chungani hebo za NSNIM na haiba ze ngasai gi India Myanmar border pering da leiwa aikoi gi mafam amada Kuki National Army Burma KNB hairibasina bom sanabagi factory amakak run tawai habani haiba factory si run tawba matamda changba raw materials singsi India gi security force singna provide tawai habani simapu pabung na madu chungani hairi kamai react tawbini tam yam nai nai ngai ga su thokpa lei tawrai nan khale di ga indi rocket sa bom sa ba adu sa bai wa na tang sa ye hojik Manipur militant jing na sin nei ba khulai myam sa sigi khulai myam sa ge khulai hoi da regular oi common khulai na tawai ta ko highly sophisticated oi jing je Myanmar den na thadi lakom ke su lei ta ta Myanmar dei lakon na tra di Mizoram na pirak pa na tra Nagaland na pirak pa na tra Assam na pirak pa oi dei ne ko aduna adu gi pot ni lai je da even mai dei gi Manipur gi valley base naron jing ai ta ko moi na pai ba khulai myam je China da gi lei bane adu ga Myanmar gi through the p bane na India gi intelligence na hana dei high level ne sida ka su question mark kaim ta leite sida nei kaim lei tawrai na kala lei ngai leite tamo matang sida United National Liberation Front UNLF ki khoi gi koyeng chungba group haiba tare Secretary of Publicity M Sakhen na thador pa ngasi gi press statement amada palibo wafam si makoi gi press statement pan wafam si Imalepak Manipur gi mangkhra baning tamba hanjina ba loilam lenga India gi mayokta kholai paibagi apun baning tam lantheng chatmina riba yawolop singi apun ba yawol lami gi tengol amana Indian Occupation Force amasu makhoi ni yoktuna thamliba khulai paiba khutpu amaga thengnagi ba lanfamda athauba ningtam yawol lami ahumna mangjil thaba thodang loduna yeknaba single lantheng ba lanfam asida Imalai Paki damang thawai na punta pigi bani haba wafam ongka puthori wafam si aikoi gi makoi gi oba press statement amada phongdo ki wafam ni laibu wafam di masida Indian Occupation Force haidana sisinari ba sinama yokhatuna thamba lami haiba masigi wafam ongka pali tamo kamai na kari habini gi matang sida hosgi aina haijar gani ko verify to ba habza akoi na verify to godam na te ko moina haire dum chuma mane ba chuma mane habli kai no ha ganda ada samna habda yengbe ai si kai no ganda akoi gi kuki sing na moi gi ancestral land ne yam kan kap tana law na khong nan tawi ja naga sing na jo moi gi lam ne ra Burma manung da moi gi lam ne yam kan law khong tawi ja moi di document am ta lei na te ko mai te gi oina di Manipur gi ning thau gi matam da aduga British ki matam da aduga adu lore kan da India gi matam da 500 sika Kabo Valley je akoi gi ne je am clear cut document lei bo ne wari bo ko aduna Burma manung da si ba any mai te
को मणिपुर की एनी इंडिजिनस ट्राइब including Naga ko si man lebak si lan da si bne na hai bji da kai mangja bale te aseng ma dani si ma'am okay tamo matang sida ina atopa wafam amana national media da widely published tokiba news amani masi tamana so thoyong hena khangbi ramani ha tare mamang NSNIM gi masab da India gi yamna maming leiba ki investigation agency ma oriba NIA hariba National Investigation Agency na NSNIM na maitai la hoba singda mateng pangi habagi wafam ma NSNIM na diam kan react torki masigi matang sida ekhoi tamo haukiba chawang thamu muki changda KNB amadi PDF ka haukiba me June swai da yam changna no mai kamnagi mioi myam ama sigi maduda even NSNIM gi makuk thongba luching ba sing phawba leiki da yauki matang sida ekhoi gi mapung oina NIA na thangalakpa case si NIA na panba charge sheet amada haiba tare NIA na file dogiba charge sheet amada palli baji Manipur gi lal hoba ani ni aduga makoina panbada yauri bajina maitai lal hoba sing NSNIM na logistic support p haibagi wafam ne amadi lambi p haibagi wafam sing lei matang sida ekhoi na tonga ba media report sing da tariba north east ki apunba lal hobagi group amasung masida ekhoi PDF amadi KNB ga no mai ka ba amadi khuthok na bagi thodok si tatan na thoi tamo masiki lan pham mayam je tamo kamaina observe to wi masi geopolitics ke angle dagi yengadra na tragana manipur da hoji thoi ba internal conflict siga relate to wi abra kamai ying ai ko ma hai jage ko bharat sarkar na pami je kaino je gyan ta da jaga ma ai tare ko KNB si na bagi dakar se nataga cookie gi rebel mem sin na bagi dakar se Manipur ki Kabo Valley ki agreement je honor to dabne na yeng musu ai ko marom da ko habdi aseng wi di maitai singa India ga mari yam phagadam ne maitai habdi maru ina Manipur siga Manipur amadi indigenous tribe Manipur ki political establishment je siga India ga mari yam phagadam ne adu mari yam phatte hoji lei ba pot da moina maitai ama kuki ama naga ama ina khaido tamgre ko aduna India gi wakalon da su Kabo Valley si ki matang da mar ta home minister na bawda palak pa yaure idune ko Amit Shah na pan me yaure idune am long story ni Manipur gi wari se gaina conflict am li ro conflict ni gaina hai palle idune ko masida yeng ba ai se kai no ga na KNB si na ga China defend to ga ko yan jan hai je mase hayeng si India gi kano da IPC gi ek na tra constitution manung da Burma ga India ga mari phaw je ko na sida wangang ga thukai do re na mo haira di beram di leiba adubu kasai gi kamain do ge da China ga India ga labor relation je India je phatte ba India si all over the world all over the border ai tare ko conflict lai taba ma khana do mi lai tre ko ma China ga ngan wari sanai prime minister ga Jinping ga wari sanai moi premier ga ko wari sanai adu gi wari sanai outcome to pa yam ka hen ba ruba outcome lai te moi cross patrolling tawni adu tawni ada tawni border identification gi wari ni adu ga China gi level China ga India ga border taina bada mi su lai taba adagi chingak ta oiba aduda strategic location du yenga kanda ngasai gi kenoga India gi prime minister gi level da moi gi premier gi level da wari chanabadi ngam kanda Burma gi somna kan corridor sida akoi gi 390 something sangba kilometer borders de leiriba conflict sida akoi na United Committee Manipur na sukyam kuina borders ya mutang demarcate tawse na haibe se moi husbo yade husbo tawdri hojik fencing tawdriba jaga se non demarcated border ne only security fencing ne na India na claim tawbane ba sigi potse ko aduga hojiki KNB sinaraga kano akoi gi maitai la lobasing natraga Manipur de le operate tawriba Manipur natrasu northeast ta operate tawriba la lobasing maruina bodo boigera natraga Tripasagi si boigera natraga kano NSNIM boigera ama boigera namdana bokona bagi maramje kai no hai kan ai wakhan de mase geopolitical kano sigi marakta ngasai geopolitical issues ga tanatana ngasai China na laiba kanogi Burma de laiba influence China ji Burma si China gi macha ne bako China yaudra di Burma sungi hingoi Burma na sangom bitak ba ngang ne ba keno je Myanmar je suppose keno na China na sangom bitak ba ngang ne ba aduna hojik laiba poti keno ga na China na khitang he na India rom na naksalak patar ga di khitang naksalak patar ga di ngasai gi cookie myam sin na tawga adu de laiba PDF oi kai oi ka oi moi myam sin tawga China se Burma gi Shan region se independent lautho la kanda Kanona India na support or independent lautologa Baluchistan ki type ta koi ye soma kanda kanoga China ki mathak ta tainari belam je si Baluchistan da India na Pakistan influence ta sumaina international level da influence ama sema kanda kari to ya ge ha do yengna ba khona ba gi formula ama
लेगदो मालेबको अदुनाबु आई एम द लोइजगीबको अदुनाबु इंडियाना ट्रांजिशन हाईवे सिदा इन्वेस्टमेंट याम चाउना तौरिसे अदु तौरिबनेबा अदुबु होजिक लाइबा पोते अमु काइन तौगेदा मैतैगी ओइबा मणिपुरगी कनोसे नारोनसिंग अदगी नॉर्थ ईस्ट की नारोनसिंग सिदा इंडियाना चाही यांखै मपांगन सोंदनबो होनाबदा ngamактабꯗꯒꯤ ko Southeast Asia da leiba ek is policy se ngasai kanorom da Bangladesh somna puraga ngasai Mizoram gi through da siru ta puraga na asom da onda na bo hona pa economically state se chakholan da na bo hona ba conflict se khara kuina leina bo hona ba aduga mayam se suppress tawra da Indian democracy gi manung da sum changhal laga ngasai maitai gi adagi atopa naga gi maitai gi leiba ngasai gi superior political establishment adagi armed conflict sing se namda na bo hona ba gi only last formula ne bisi se mamdi ga ino ga Indiana Manipur da armed struggle mayam se arm tawga namdaba aspa taw namdaba ding namdre bako aduga Bangladesh da leiram do Sheikh Hasina gi matam da moina phadokre Nepal da leiram do moi phadokre hojik Myanmar da changal leire ha je moina khanba se chumira lalira ha po se hojiki laiba conflict sida siriba ichinau sing adagi tholaktana lanting naiba sing so Kabo Valley da lanting na sidi Manipur gi lam da lanting na ba sida atopa lam da lanting na ba nateba kaino di Kabo Valley ai ba lam si akoi gi iram damni hana akoi iram damni Nehru na pithok jagi bwani akoi di hojik so akoi iram nen lei ne ba ado India so adugi thamoi du di leram khane maram di they want to occupy Kabo Valley again because maram di kaino ai ganda Kabo Valley di lei ba sai pabung na highway gi resource mayam do Kabo Valley se once occupy to gita di India gi plane je notice the leba plane je chicken neck ki matan ama kilometer kuntra ga ni thoi kuntra manga ka pak pa jaga jona notice samma mine boko adu kai gumba Kabo Valley je akoina cookie gi natraga PDF ki kari gi issue je to ga warm up to ga thamaka na Burma gi leba military je topple to ga democracy gi mingda US ka India ga mana ga kari gumba masi gi jaga jing je occupy to laga peace to ma to ngam gi ta ga di madu ngam ta ga di sa gi India gi lam je adugo resources chok thor ko doine ko sigi pochim tang han tham jage okay tamo yam ngai je em thang si tamo Virendra lak chage tamo lak sani je tamo gi mi yeng da ko gi kamai uge sini hauzik le conflict sigi sometimes Manipur da any no mai kam na draga jo even Burma de kam na pogumba and sigi si swai da adi Burma da kam na ri Burma gi nature of no mai kam na gi mawong jina ekoi gi Manipur gi la hobu sing including Nagaland gi haidare Nagaland amso Manipur da west of nation I am gi la hobu ching adu moi me am ga pun ba khut pu ga kene bi am de PDF ka no mai kam na gi pot se am matam da thengne kamai yeng e tamo masigi pot se adu is it an extension of ekoi Manipur conflict extension am oin udoira kamai ui tam Miras thank you Miras na takpiri budu taseng na machumme Myanmar si lanbung ama oire karigi no haita di China na Myanmar si makoi makha thamninge Bharat na su Myanmar si makoi makha thamninge Myanmar si taseng na India ga China ga na munna bane taseng bagi hairaga di very frankly speaking India ki foreign policy ki part ama orambasu yai tawadabu taseng na tawribadi Myanmar se Bharat na su Bharat ki makha da thamna bo hona ba China na su China ki control makha da thamna na bo hona ba madudagi nebo hojik la ibase hangbira ibu wahang sida aina thamjaning ba wafam di ko PDF oigera KNB oigera CNC oigera adagi di Arkan Army oigera Arkan Liberation Army oigera Chin National Front oigera Karen National Union oigera Kachin Independence Organization oigera tawraiba pot sidi minority community ki representative PBRO heba Myanmar sarkar gi military sarkar sigi pandam mama adudagi amu miyam sing dugi self determination ama akoina leijagadabani haidana miyam sing dugi wakhanda hanadagi polaktana leiba poto madugi leiriba khongthang dugi ihoduna sum changjalakpasit Indiana khudong saba makak tap launa loksalakpane ba aduna akhoi gi da hojik Manipur da leiriba hujiki wathok siga Myanmar da leiriba wathok siga masi it is not different Madam the advisor is the only one never. Advisor amma kaktani Myanmar gi the thoi bo wathok
मोई मसेन मरक्त कापनरिबा अमा तौनरिबा पुनमक मणिपुर थोलिबसिसु एडवाइजर से अमखक्तनेबा ngasagi akoi gi yu seng secretary general na habigi bududa kharadi sampana dum yawgrabane ko aina thamjaning badi ataina te the gazette of Burma ina lari amalai British ki matam da iramba yamna phajaba sangna pak chawna Southeast Asian countries ing zigi matang sta phajana iba lari amalai madugi larik tu da ngasagi cookie gidi natana khoigi maitei gi khun kaya se khun kaya yamna Myanmar gi tongan mamapam singda tarambage habase hojiki the gazette of Burma hai tu phajana yawe adudagi amuk kamaina tawge da Myanmar gi manungda ukhrul kamjong dagi sangjal laga khoigi somrai nam lay okay somrai si naga aktane ba somra si around 60 village lay somra gi akoiba surrounding sida khunji naga kaktigi khunji yankhayung phul lay ba madui manungda khoigi ngachan kaina hengkot kaina lay adu dogi mukhara sangjal lakanda ancestral oiba taina mamangai matamda lirba matamda naga gi ahlaman mayam amana khunda laita dana leramba hojiksu leiri hai samsok kawi hai moina samsok aina aduna laksaning ni bawadi ngasai gi handakta very recently 2 days back khudong thiba thodok pamdaba thodok ama khakta akoigi thauna pharaba iramdam sikidamakta thawai katpa ngamba aduki matik maringje leiba ahum lai kitabasi akoi su thamoi sona nungai jade koina so sadanjali su kachari ko tasien badi India ga mena hojik lai bo pot se Manipur ga Myanmar da thoi jiga kamaina mari leina lakya hai matamda Manipur gi lalhau lup sing Myanmar sarkar Myanmar gi territory da Myanmar gi soil da lei hai bse masi proof tongna ba allegation ama India ga mena puthore handak moina tawribasi kumhaisi tasengna ngasai Assam Rifle na particularly why Assam Rifle peoples personnel are taking the responsibility for guarding these 398 kilometers long distance kogi Manipur gi sarukta kilometer sahum ga maibudrani pan sang ba mafam asi Assam Rifle na particularly karig damakta Bharat Sarkar na ngali buno haibasidi mogi akanna ba pipeline ma kaki kano ne masidi policy ma khak ne ba moi le ram bagi ne ba ngasagi India government na Myanmar da thabak khoti mak to matam da mai pa le sing se akoi na haida ba ngam de ba tamo soi da ai ken intervene to joge ha ta tamo ngam gi bitu da khai na nungai na ba ha ta NSN I gi press statement ji da palle ba ji Hindu na report to ni here I quote ikoi gi FMR जे स्क्रैप तो जे अखोगी इलीगल इमाइग्रेंट सिंग चांग पथिंगना बदे मुता स्क्रैप तो जे मसी फागी ताई हाइबगी ऑफम ने मोइन फंग थाबगे ऑफम जे मतांग जे हाइबे जे द border villagers have been truck loads of Kuki militant being drove at the borders by the AR Assam Rifles na truck ta अखोगी Kuki militants में आमो होलो का drop तो have ni Manipur border sing this is there is a strong nexus between the Indian security forces KNB and PDF KNB amso Indian security forces sing marakta yamna powerful of Marie Malay Hadana, NSN IMG statement, the Parliament, Hindu report over Tamu Matang, the Masidane. I strongly support it. Madam D, I was a Hazagibudo. In Bharat Sarkar, the Akanaba policy and Makaneba. Sagi kilometers to Hunga, Maibudrani Pan Sangba, Manipurga, Myanmarga, Loinaba, Asang Bagisarukshida, Assam Rifle Lehelibase, Suparigi Oiro, Draki Oiro, Nomagi Oiro, Mi Satoxasingi Oiro, Punamaxing se, Makoisi. Thawana India government na Bharat Sarkar na thambani na maduda automatic PDF to oiro KNB do oiro madugi mating se moina automatic chaw no mating pange ba madu ne ba hoji hairei se aduda mangi FMR ki matang se da ngasagi naga gi student organization kamjong side lom gi ka tawra iba sing city moina hari ba claim city reasonable oiba mogi mi eng da reasonable oiba amma kak lai kari no haita di Somra hai si da lady was Somra si Myanmar gi saruk neba adi somla kandana kamjong neba Somra su Nagani adigi di kamjong su Nagani masimana sumaina mapa masa adi imung manung mari mata sumaina punna leba mapam sida kamaina mayai da khaidat ka doino madudi yaroi hai neba Nagagi kangbu sing sina hojik tawrise madu mogi outlook ama khangne ai thamjaninge aduga aina yamna nuai jatra ba ama khakti akhoi gi
होजिक थोइबा इरांगसिदा मणिपुर की म्यांमार दबु लेबा ओगेरा बांग्लादेश दबु होय बांग्लादेश ता मतम अमदा लेरंबसिंग टू म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की बायलैटरल रिलेशनशिप ता बुसअप तौरकिदना अखोय की कांबु सिंग से मफम दुद लेहन बंगम गिद्रे वायरस स्टिल इट क्लेम्स म्यांमार की सॉइल ददी अखोय की नॉर्थ ईस्ट की नॉट ओनली फॉर मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की अखोय की इंसर्जेंट ग्रुप सिंग से म्यांमार की टेरिटरी मनुंगदा अखोय संगजफम लौदन लई हैबसी रिपोर्टेडली हाइनरब ngaktaneब मसी चुम्मी हैबसे मसी भारत सरकार उन्नब कन होनेब करिगुम मतमदा म्यांमार सरकार जिना पीब पाखुमदा अखोगी साइटा करि हाइनी नॉर्थ ईस्ट की लालहौलुब अमतगी मियोय अमता खोइद संगजफम लौदन लेते हैबसे मसी म्यांमार की अथॉरिटी न मतम अमता फोंदो एबा मधु फोंदो इबदुगी कॉन्फ्रेंट तोबा ने नोइना हारिबदुदी लाली लई हैबसे उटननब भारत सरकार न होनर एबा अदुना ngसागी अइना अहोबदा हाइजगिबदो चाइना नसु म्यांमार से मखोई ओइनब होनबा इंडिया नसु ओइननब होनरप मतमदा लालोंग से तोंगान तोंगान थोलेएबा को हंदकता अइना निंसिंगजब मतमदा को अगस्त की तारीख 13 अखोगी म्यांमार की ख्वाइदगी मकोक से कमांडर से चीफ सिना आर्मी चीफ सिना मिन उंग हाइबो और माले मागी ममिंग से को मसिना अखोगी चाइना की वांगी हाइबो और माले सिगी प्रीमियर सिगा उन्नेयबा उन्नब मतमदुदा ngसागी नाकल अनिमक लेबा अनिगी मरकसिदा यामना थाजदना करी हाइजिगे रिलेशनशिप सी करम मोंगदा डोमेस्टिक पीस को डोमेस्टिक पीस थमनबा नेशनल यूनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मसीगी पुरमना होनबा मतमदा चौबा दाइटमा लौगनी हैदना म्यांमार सॉरी चाइना की अखोगी प्रीमियर वांग यीजिना अखोगी बर्मा की लुचिंग बदुद फोंदोरे माने याम कन यानिंगदबा मखक यावे इंटरफेरेंस बाय द आउटसाइडर फोर्स म्यांमार दंगसी थोइब वाथोक असे मपाल लमगी खुइन सिंदगी मसी थोनमनी हाइदना मान हाइरप मतमसिदा मतमदुदा मान अरोबदा हम हायबा चाइना हैज एक्सटेंडेड डिप्लोमेटिक एंड मिलिटरी सपोर्ट टू म्यांमार हैना सुमाइन लाएबा अदुना हुजी भारत की ngसागी पाइपलाइन अमदा रोड मैप अमदा संगसलंब पॉलिसी दो मसी खरगर निंगनरप लेरप मतमसिदगी बॉर्डर द ngak सेननब लेगिबा ngसागी असम राइफल सिंगसिदा मथौ म पीरकांदा कनाना खंगनी हौजिक म्यांमार की सरुक सिंगसिदा लेरिबा कांगबुजी अमेरिका की लानमी यौरमबसु यारिबनी भारत की लानमी चंगागा अखोगी नॉर्थ ईस्ट की लालहौबु सिंगसिगी मथक्ता मधु करे हजिगे कॉम्बैट तोब ngamnenabagi damak moi mayam ama yauksalakanda khut thabasu kokthong am yauramba yaebako madu chingnadab nateba aduna akoina NSN IM nabu oiro amanabu oiro maseisda government of India की थौसिल थौरांग से असुगुम बामदी लाइबोरे हैदना मोइना प्रेस स्टेटमेंट नम थौला इबसिदी अदुके मतिक चुमेन अय हान बसिदा ओके ओके रामो याम नगाई मथिंग से पहुंग दंग लाक्सके आई पहुंग कर्नल द लाक्सनिंग बजे पहुंग NSN IM की स्टेटमेंट से खिदंग अंग चंगजन जाओगे अदुका असे नेचुरल बैलेंस से अमुक लाक्सके पहुंग हौजिक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट सॉरी ngasa की NSN IM ना मखाता ने पल्लिवजे इंडिया की आर्म फोर्सेस सिंग ने हियर आई कोट फ्रॉम हिंदू को मसी में याम क्लियर इन थमजगे हिंदू की हौखिबा मेगी तांग कुलहुमदोय हैबा तारे सिदा फोंगबा मागी की वेबसाइट अदुम फोंग अवेलेबल नि मसिदगी ने इन रेफरेंस लौजरिबजे द NSN IM ना हाइबजे इंडियन आर्म फोर्सेस सिंग ना कॉम्बैट मटेरियल लान सिन गदबा मटेरियल्स मकैसी केनेवी अमदी PDF ता अखोगी सप्लाई तौई हाइरी मसिदा म्यांमार की चिन प्रोविंस ता मिजोरम अमसु मणिपुर की ngमखै की परिंग दा लेबा अखोगी चिन प्रोविंस की सरुक सिंग असिदा अखोगी NSN IM ना मपुंगोइना 1600 किलोमीटर की इंडो बर्मा की बॉर्डर से मोइना ngakchen bai daite se moina lobuni maduna म्यांमार अमसु मणिपुर की ngमखै परिंग दा लेरिबा मफम सिदा अखोगी केनेवी मफम सिदा लेरिबा केनेवी सिंग दा कॉम्बैट मटेरियल सिंग से सप्लाई तौई हाबगी यामना याम कन चार्ज अम खतंग तौरी मसीगे मरी लेना इंडियन आर्म फोर्सेस सिंग असिनसु गल्वनाइज आयरन पाइप्स मैम खैसे योना साबा पाइप सिंग गल्वनाइज ओइबा मैम से बॉम मेकिंग फैक्ट्री असिदा
bomb making factory se phayang da sai hai kene vigi bomb making factory se masida India ki security forces sing supply to we haidana yam strong allegation am khak ko NSN IM gi market gi tawri pabung masi ki allegation mayam se gi validity se kamai ning bi masi supply se Burma de di phangaroi maram di moina rebel sing na military moi kanu di phangaroi ba India na supply to is 100% chume masi supply ai on bomb moina thagala pulei ma GI pipe ti semani aduna India na kanu de na ti supply to bose moina to training supiri bani aduri ammunition adagi arm kari ga sim loina moina supply to bung haltani Burma dagi Burma che even China dagi di moina ipang phangaroi ba kanu si Thailand lom dagi khara phangam bai ai aduna akoi port city anywhere akoi Saudi Asia country sida pura borders ngaltane ba ko aduna river macha sing macha power ga aduga poche sing loin pham ngaltani ad NSM hariba India na supply tor ga sem na site adum chumduine moidi maram di Burma dagi moina adumba material phangna bagi chances lite adagi China na su yam changba kano do cross ta adum lakpiya roi adu ihalam da koina khange baduni 60,000 live se Manipur 60,000 troops moina gadras da poraga ahing dang tumdana sadana holaki basingdo Manipur deploy to buna tiya ason manung thajen maneba aduga isam samna da matam da khange akoi naharon singse akoi angang singse isa singse losingen do buni moi MDA chuni hoji tamna moina border se sumana sil tok selaga round torga Burma rom de lebe sesu moi hoji siri hai se Burmese gi sorry moi PDM na kari na moi khuki militant sar tu India nam ne kapam dini keno adu akoi khang ponte adu di akoi faceless enemy ne bojiti akoi maitai ne thene doi se enemy gi mama ji khang ro tin faceless enemy ne akoi thene doi se ghost ngang te ne akoi thene doi se Kuki goi bi ai India na ami goi asana pil goi bai ba akoi si isam chanam ta akoi totally khajal laga trap tor thamane aduna yamna crucial ba akoi ngasi Manipur da situation je akoi society na hoji face tor ba se yam critical ba situation ni masi akoi ni lightly lobun thokte India gi policy city isam chanam harabada Narendra Modi na wahim hydra se manung wahai da ba si ni yam maru se Silence has a lot of meaning. It has got very deep meaning. Deep meaning. Very deep meaning. Okay. Aduk wangang pangang ba sidi mau adum kayim khang da wangang da mi sidi mai mokin khang da yam na artha yam le tuini ma na ngang thopo ya de ngang drim ne. Pong matang sida NSN IM gi president me namada mapung ni palli ba se masida ku yam ngai oi se masida kuki militant mayam se sinaraga across border da have that Myanmar da leiba na NSN IM gi lalhoba mayam se ji mathak da landana bu gi damakta as a proxy element oina seasonabani aduga India government na Myanmar militants mayam se NSN IM amusung Manipur da proxy war oina season ai hadan NSN IM na yam kan allegation tori hadar NSN IM gi mathak da amusung ai Manipur da proxy war gi damakta hariba Myanmar militant mayam se season ai hadana yam kan be allegation amuzu NSN IM gi maike de gi tori masi ki allegation se pabung kari kamai ni yengi mayam da yam chawna chamun ba miyam da haiba tare yam chawna chamun ba wahang di hauki ba chahi kuntari muk sang na haiba tare government of India amadi NSN IM gi marak ta chatar iba yam history ba peace talk sigi relevance kadai chakhar gi sini if the government of India zina is not on it natragana NSN IM ani ji gi marak ta yam ne strain over relation ama la ji gi maroi ba maram kari gi no aduga haiba kuki militant sing natragana Myanmar gi lal hoba mayam se NSN IM gi mathak ta ekoi proxy war oine sine haba amusu Manipur da sine haba gi wafam sida paum kari habini masi gi se nagana taliba se moi kanu duni tan constitution du ga moi kanu ama point ani natra moi tali se adu moi se gi India government tori delete like this snap isam chana da moi gi kanu do hojik se moi ba sorry se moi ba sine ba loi mai loi bungai ri se ara delete this toraga moi na kasu tawna ti hojik ti India na mina su hoji NSN na target oduni akoi Manipur ga target oduni akoi angang sing sika adin NSN na ngo target India na mi target ne ba khoi se moi gi against thabak to en moi na haibi ya di na adu akoi angang sing su ya di mon aduna moi na NSN ma hari ba si mai support ku wanati moi na ngangai ba sing se
moi against the moi ga cookie ga ina na mi go pulle ba ko pulli ba sin ma ko cookie sing moi tu lo si na ga akhoi ma ko kan ns na am ga ko yang sing siga ma chu target ro ga mo hi sum lo sen da bi mong da ne ba lai ba si adun moi na akhang ba sin dun hai do re do moi na hari ba sing chi moi da target o selak pa moi gi isam thanan moi ni khali ba thought process to chimok pe ai na moi ni sum phong dok cha ba ni ad sum ju sum doi ni matang sida NSNM ga government of India ga leader relation ba yam chauna ahum ga lakpa have to the extent aku mamang the NSNM gi captain adagi moi officer chau chau si gi matam da NSNM na thoklak reaction chi yam sharply against aku India gi security forces gi mai yam sharply when thoklai matang sida pabu government of India gi interest kari no ha gi Burma da tawriba Iran sida chawak pa madi Myanmar ga leader relation da pabu nu phongdok pire but in the context of North East la hoba singamari leader relation da what is the national interest of the government of India come on ai di akhoi gi angang ga akhoi angang sing siga ina sinam ga masi maruina madu lotion bagi em ngani khani group ani se group ani se lotion bagi adugi em mal em oramba adu di pabung amaka hojik Burma da thoi be Iran se Burma da thoi be Iran se gida amuk sigi context amuk yenga ga di Burma sida unity government haiba ma le national unity government haiba ma Myanmar gi military junta military na khuling ba lenga ama ani sigi marak te le confrontation sigi magi natural conflict se pabu masiga Manipur le riba ikoi conflict sigi nature siga ani sida kamaina correlate to be mari leina bra natra gana leina den lo ba ya bra maram de already masi India gi different level haitare India gi leadership te gi chief of the defense staff the army chief India ki home minister na Burma da thoi ba unstable situation jiga Manipur da le riba Iran siga yam chawna mari leini ha base hanjen hanjen phongdo ki ba le kare habini Burma thoi sidi very large scale ni ta Manipur thoi hit peanut nut ni adu compare to ya one te Burma da hoji moi gi displaced person ji 7-8 lakhs ne ba akoi 56 kano ji akoi asigi Burma ga khoi ga sida compare to ya roi moina isam sane da khoi se launching pad doina akoi Manipur si launching pad oina moina seasonagi na khan bai wan ba akoi gi Manipur si labuk thibam na hek akoi hek wari da Manipur history se akoi lanbam ma moi lai ba Manipur si lanbam hek thaina mamangai de ona hausu lanbam mo de sini Indian army na moi induction to matam da special commando paramilitary force para commando yam puchan gi bne ko adu amok sai du udrisina moina para commando sina puram do si moi special force ni moina pura kano si Burma manung leram doine moina ne train to do khudi makse moi PDF ke kambu kuki sin militant train to se aduna ain hajaba de sinita moi ge whole MD Burma da military ki kano si democracy ma democratic type of government ama moina adugi mange at the same time NSNM ga akoi angang sin siga masi target leng mani khale aduga masi head henjelaga moina yam kana si tawya da maram di yam kana tawruraga moi China lebanina makoi Burma da di akoi ne yam kana India government yam kana thingjin yam moi ba akoi India prime minister ga Chinese president after 5 years ni nei hari do adu moi yam tanu si India na di sorry Pakistan China na di India si ka suin it khande moi na ka su moi enemy ne yang moi ka compare to bu ya na ti yam wali ne khali bane India na pangang se bu ni India ga koi ga China ga koi India ga kanu ya ponte ta okay sang no bu ya dri okay pabung moi ni am ti heli okay yam dini heli pabung thank you very much pong no hang ma pa khum bibi bagi ai tamo dong lak sege tamo sa ta tamo yam na maru be allegation na le bisi mamang ga masi kaya hin na masi ge allegation ji national media sing da ai ko gi puthora kre report ora kre adagi not just national media na international media for the pick up to the story sing oi mapung ina Myanmar da le river situation si da ai ko gi Manipur gi la hobu sing si Myanmar gi military junta si ga yam nakna thabuk tawi haibagi wafum ama yam chaw wang ama le allegation ama le ha batare masi gi matang si da ai ko kara khana Manipur la hobu sing si de statement ma am thoglak na seng to khibi wafum ji ure tamu kai observation le matang si hangi ba question ning je khum da ko ayeng
nang yam khangbra na kauraga am kandharadi yam pharak tawa haibada yam pharak tawa haibdi ko kaindi akoi gi lalo khara Burma manung da leire lalo di nati akoi gi di kaino ne India na bauda terrorist haibdi high dream ne extremist hai tare ko akoi gi kaino gi 2500 years ki history da Manipur se sovereign state amo ina leram madugi hai Manipur ki context se bhana khangje ko hai masai 1947 da akoi isai constitution adopt torom state ne ba adu matung da masagi exile government lei gi ba Bangladesh alaga lei gi ba exile government omsu lei gi ba koi ko aduna akoi di yamna akoi gi ki la lo bagi kari gi adu gi adai rajniti si yam international level da chat pa yara ba politics ne Kashmir de hen wang na lei bia ba keno ne ba politics ne ai dai se adu krai de no ma khoi na kai de no ma soi gi de ai tare ko kai no soi re ba khoi je ngasai gi idhar khoi na United Nation da fazana move to ngam dri ra khoi Manipur gi ngasai gi adopted constitution adigi exile government adigi adu gi matung da khoi je keno gi yawol gi wakan da changi ba adigi NSN IM na mu government of India ga NNC hoi kai hoi fizo matam da moi to naram be agreement so adigi khoi je India ga khoi ga se ning tam lan de theng na ngam ni na trangam moi ai question da ai ma chakhi dong to ba adigi hangbi wang do azagi Burma manungda akoi la lo sing siga military junta ga punna thabak to bra ai di ai di madu akoi la lo sing di military junta su zum thengnaram ga na khalle thengnaram ga khalle mamni kai no ai ta di akoi la lo na paisa pi ga Burma de lei ha ji di akoi loi mak khange ai dare mayam gi yana bo wafam ne ko adu ga military junta do na akoi la lo da training ga pi de na protection to go to na adu mak di to ding ngam do man de mamni moi yam thina kano ji bo dum lungi sele mo police ne hai tai moi je ko yam na high profile loi ba adu ma kano di kani ko akoi gi India da ga lei suma na PDF vo theng ngam ponte moi de yam seng na ko ngasai gi Burma gi lan mi sina ngasai gi ma gi posting je akoi gi liberation army sing duna thugai ga occupy to ro gi potsi adu gum di yam gram ni da Burma army sam so le ba duna military junta ga khoi gi mi sing du ga pul ga thabak tawgani haibagi wakhalon di thoidokpa ai di madu di ai support tawjade ai tare ko aduga moina support tawngani su khande akhoi gi mi sing duna kaigumba leiram ta ga di leiriba jaga do Manipur gi lamni Kabo Valley gi jaga amada leibani mama leibak ni maram dam ne khallaga leibagi wani aduga matam gi matungina akhoi mayam loi khangi Burma is a very corrupted government one of the most corrupted government in the world ne ko aduna Burma manungda irang ama tholo kan da paisa pi ga lan thorok paisa am lu thaba ka su oi roi ba ai tham jani gi je ko adu mai na ai tham jage okay tamo matang sida another wafum amana akhoi gi government of India gi amna maming leiba investigation agency am oi NIA na mamang da tawgiba charge thangaki ba da yawki ji NSN IM na Manipur la lo sing da mating pangwi wafum sini matang sida atopa handaki nongmai kapna bagi haiba dare hokhi me da kapna ba September da kapna ba handak mu kapna bagi live media report mayam sida tonga ba lal holup sing gi haiba dare aina thing ba lal holup mayam sigi moina thok statement mayam amada notice ki apun ba lal holup sing gi apun ba lani sing ga thengna ba lan fam haidana yam toina thengle maswai da notice ki lal holup sing gi over United Front ama gi oiba mo ama lakpagi situation ama leibra tamo adu information ama kamai yenge tamo se okay ai jere na ko Kabo Valley se Manipur gi lamni Burma gi akoi gi mi jing na somna kan mandale manakta form to sale lai re hadi madu terrorist ne abi ai ko sidi ngasai gi akoi gi hana akoi gi oijaramba akoi ne ning tamba akoi gi treaty ma ama ning thau ga leramba ko ponga akoi gi leramba treaty ma ama adu gi marakta treaty do British na la matungda British na India thado matungda India na different kingdom mayam ama mana India Bharat se punjan na hona bada Sardar Patel gi mana gasai gi no ngai matamda mana punjan na hona ba matamda mana forcefully occupy to lam sing gi marakta Manipur su one of the kingdom ne haba se hoi kaw gum je bana aduna akhoi gi notice ki oiba ngasai gi ahom gi ningtau adagi Tripura gi ningtau wari bu ko adagi Arunachal gi tribal ichinau sing Mizoram gi tribal sing adagi Nagaland gi tribal sing si mayam se pullaga kano gi ngasai gi ke ni ko masagi wakhalon da mathamoi da ningdam bagi akhoi sovereign state amo oi bagi wakhalon leiramoi habdi bharat ki politics da akhoi bo thada bata ga su madu di dum leini mam di kai no ga na akhoi independent kingdom me hano leirambani adugi mathak da su akhoi gi kano sina
इंडिया अखोन मर्ज तौकान हजन हजन मफम खुद अखोई कल्चर अखोई पॉलिटिक्स मोइन खांगा अंडरस्टैंड तौ मर्ज तौब नतेब अखोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्ट तौबनेब मोइन अखोई कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्ट तौब नतेब अखोई निंगतौदो मोइन एडोप्ट तौबीब नतेब यासे मैं सी अखोई कॉन्स्टिट्यूशन से हजिक एने सेना हमगा इंडिया का वरी इंडिया की लेंगा को वरी सने जो चमनेब शेड सोवर्जिनिटी है वाई से आठ अनी तोान तोान हनरीनेब अदगी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वाई से तोान तोान हनरीनेब अदुना मसी ngसाई कहने को अखोई नॉर्थ ईस्ट की अपुनब यावल की वाखन यावल है नोई पाए ओन नतेको अने वाखन होंपे वाखन अदु लेरोय हनिंगाई लेतेब अदसी अइना अखोइना मरमक्ता दुम डिस्कस तो हाइजैदुनी भारत सरकार मणिपुर की लान से हजिक मणिपुर खक्तै वा नतेबको आसाम दसु कईदसु अदगी इंडिया की याम रिनाउन होइबा टॉकर सिंह अदगी इंटेलेक्चुअल सिंह ना मोई मोई की डिस्कशन लेवल दा अदगी मोई मोई की 1-to-1 टॉक शो दा मैम याने करम थापर की टॉक शो दा मीने मैं क्यारा खन हाइरे को अदगी एक्स रो की एक्स आईबी की चीफ मैम मैम हाइरे सिनी मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट से रिजॉल्व तो भाई तार की ते को इट मे स्प्रेड टू आसाम it may spread to Tripura it may be a big trouble to ko koi ki chicken neck to control le se si tak ki ho ya hai na koi kya ra kana to an non ma jaga da hai re sine ba mayam di notice ki jaga se ai karma hai ge ba akoi na bharat na ning tam ma tam da even janagana mana da ade isai da ade ki sare jaha se acha da kai wai da koi manipur pan ge ai ai je kai wai da asam pan ge bengal bau lo re palli je ade ki ngasai gi madu gi historical adoption दो की लम अखोई लौसन बीग्रब अखोई यावजग्रब भोट थादबदसु अखोई भोट थादरब अखोई याइफनबनेना थादरब भोट कारिब मीजिंगना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लांग थूरब अदुगा अखोई की डेवलपमेंट की जगह पल्लग लेरब इंडिया की पैसा की पैसा गायरग लेरिबा अदुगुम खुनाय अमने हाइजे अखोई हाना कावरोइदमनेबा अदु निंगसंगब मतुंगदा मदुगी फाइब पोचे कावद्रब मतुंगदा अखोइना इंडिया मर्ज तौरमनिना इंडिया से अखोई यावल की मोइन नमथनब होनरीबसे याम सीरियसली तौरब्राइसु तौदेब मोइसु अमुका यावल की मीसिंग जे हाइ चिंद हाइबदि मेन स्ट्रीम द पोरकनब होनब कनो लंबी लमांग नखरबा इचिन नाउसिंग हाइब मजे अपोंगनेन खंगबिरमनी को हाना आर्मी दे लेबिरमने अदुबु सीरियसली are they trying to bring them back on main track have adusu tawdeba maram tawde have gi athadi kaino aganda asomda la loba khare leri no mai copy have du nateba common citizen ama manipur da laiba common citizen ai gumba angang is inau no passing larik tamiba ai gi ima sing ine sing ko nungdang da yare iba adagi ai iya masing office kariba थबक सूरीबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट में हम पाइबा इंडिया ने क्रिएट तौब पॉलिटिकल पोस्ट अदगी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पाइबिंग जे मोई तोलोफो मतम जान पिंगम देबा अदगी इकोनॉमी फजन रिवाइव तो होनम दे अखोई भारत की भारत इंडिया की ओइबा तोान तोान में फील्ड आईएएस ओइबा अदगी कनो ऑफिसर ओइबा अदे आर्मी दे यावबा लेफ्टिनेंट जनरल हो योरेना कोई को मैम यावबा अदगी कमांड सेनाबा अदगी नेवी दे लेबा अदु जगह खुदमक दे लेबा तागसो एज अ कॉमन सिटीजन ओइन दे अखोई जीडीपी से मोइना इंडिया की टॉप लेवल दे पुखलगा अखोई बु चौखट लंबी दे पुखन पुसन मंगम देबा चौखट लंबी दे पुसन मंगम दे तादी यावल की होदुदी सुम लेतामनेबा मरम दी कइनो आदि अखोई निंगथौ पाली मतमदा अखोई से निंगदम खुनाय मोइना अखोई तोान तोान खुनसिंग ट्रीटी नरंबा निंगथौसिंग ट्रीटी नरंबा अदुगी रिलेशन सिंग दो निंगसंग मतमदा पोंगदा अखोई यावल की चिनाउसिंग लेबसिदा कछु अरानबा लेते आई वाखंदा को मसे आइना कनो सपोर्ट तौबय वानते मधु मणिपुर की लमनी अदुगा अखोई की कनो सिना इमा लेबा कनबा हाइबा तारगदी निंगथौ पालिंगै मतमदा अखोइना ऑक्युपाई तौरंबा जगह सिंग दो मधु मयाम दुबो अखोई की लमनी अखोई चिनाउ अदु लेरिना खंजबसिदा कछु अरानबा लेतबराइना आई दिसमाइन तमजगे ओके तमो थैंक यू वेरी मच आई मथंग से तमो वीरेंद्र लाक्सगे तमो वीरेंद्र लाक्सनिंग बजे तमो कॉन्फ्लिक्ट सी मणिपुर की लेबा कॉन्फ्लिक्ट सी कमाइन उगे तमो मसी अखोई की तमो न सुंगासाई हाइबी की बदा मसी मणिपुर खक्तद तौब कॉन्फ्लिक्ट अमन नते मसी के मरी लेनब कॉन्फ्लिक्ट अमन जे अक्रॉस बॉर्डर से लांथो कांदा बर्मा दसु मदुगे लानबुंग सिंग असि मणिपुर द लेब कॉन्फ्लिक्ट से मरी लेनगनी नत्रगन बर्मा द थोइ बिथौ मणिपुर मरी लेननी हैबनी तमो लेनबे इशू से यूरोपियन यूनियन दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मधकता अंगन बसरुकता यूरोपियन पार्लियामेंट ना रेजोल्यूशन फाउबा पास तौखी हैबदारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मधकता अदुगा तोंगा तोन बलेबा की रिप्रेजेंटेटिव मखै अदुगा हेड ऑफ स्टेट मैम अमना मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट से मरी लेनबा इवन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट मैम अम लाखरे मसिग मथकता यूनाइटेड नेशन की तोंगा तोंगा फोरम सिंगदा मणिपुर की मी कया याउना हाइतारे मसिगी मतंग इशू सिंग रेस्ट तौबा नैरेटिव मैम अम फॉर्म तौखिबा लेरे मसिगी मथकता इंडिया की नेशनल मीडिया दा अमसुंग इंडिया की पार्लियामेंट दा हौकिबा मे की तांग अहुम दगी ngasi फाउबदा हाबतारे एवरी टाइम इंडिया की पार्लियामेंट से फंबा
ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯀꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MP ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯀꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯃꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯨꯝꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝ ꯈꯔꯗ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯈꯛ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯄꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞꯇꯨꯗ ꯆꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯇꯅ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯀꯥꯛꯁꯦ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 2000 ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯎ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯔ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯍꯟꯒꯦꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯀꯣ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯈꯔꯅ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯁꯜꯂꯦꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯝꯐꯥꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯨꯁꯨ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯃꯨꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯏꯂꯤꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯛꯊꯣꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯍꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏꯂꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯪꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯥꯛꯅ ꯐꯥꯅꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯪꯀꯥꯗ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯤꯊꯥꯅꯗꯦ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯖꯩ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯁꯨꯝ ꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯏꯁꯀꯥꯂꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯣꯔ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯔꯦꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ
ngasagi border sida Assam Rifle sing sina mainly deal tawraga ngak seliba mafam sing se masdai sida makhoi de influence tawraga makhoi de advice tawraga makhoi na support over kangbu sing duga makhoi gi yaning daba kangbu sing duga masi chauna umkhatna leba ngasagi NSN IM gi wafam mama maitai singa pullaga aduga adaga tawi kholi haidana government of India gi intelligence agencies sing the phong de habigi matang du di pulam basue pulam da basue because akhoi gi di sovereignty have any independence have never makoi gi di ngasagi phurup ke lal horak paneba kene PDF adagi di CNC kaini la ising se phurup ki sum lal hobaneba phurup ki lal hobusing sinabu command of the outstanding personality ma thola kanda formation of government se laktoi noba government of India na tawridi tasingna ngasagi secretary general na habigi ba matamda पृथ्वी द ख्वाइटी की लाइरेबल लेबाग से म्यांमार नि अदुगा म्यांमार की मिलिट्री सरकार से की मिलिट्री जुंटा की केनोसिसु मपांगन सिसु याम सोलबनिना ngसागी लालहौब मयाम सिंगसी मटिक मथौना फालगा ngसागी मिलिट्री सरकार सिबु नमदा लगा ngसागी लालहौब मयाम सिंगसे द सपोर्ट ऑप्शन गरगा इन चाइना से मिट तोब ngamna bagi pambai ama oina india ga mena ngसागी लालहौब सिंगसे द सपोर्ट ऑप्शन लेरगा इंडिया मिलिट्री जुंटा की मायोक सिदा लान की खोंजन जी संजन लेबा मसिगी तंग तादबा मयाम अमखक म्यांमार द ngasi थोलिबा मयाम जिंगजिन हुजिति करि दौरे इन्फ्लेशन द का यौरे अनएम्प्लॉयमेंट द का यौरे पॉवर्टी द का यौरे यंगो करियबा अखोगी मिजोरम की चंफाई हेबा अदुगी मनाक्तुदा कोगी जोकाथोर हाइबो और माले बॉर्डर विलेज तो मदैदुदा म्यांमार दगी संजन लगा लेबसी अखोगी हंडकता ऑफिशियल लोबा रिपोर्ट अमदा हाना 30,000 मुक लेरमे है हौजिकती 60,000 जौरे है हाइबे आर्टदी मफम दुदा चरांग खोरांग नबा अम थोलिबे सिंगसे सरकार गा लालहौबसिंग द सपोर्ट ऑप्शन लेरगा सरकार दुगा खना लेबगी मसिगी एडवाइजर से अखोगी ngसागी खन्नरिबसी ओइबनिना मणिपुर द थोइब इरांग सिसु असोम द थोइब इरांग सिसु मोर और लेस मसिदे खेनदे चा माने अदना मकोगी पांडमदी करिनो चाइना सिगा भारत का मसी थेंगाइनब ngamnanab hotnab matamda asonba sarkar do madugi mayok tuda achauba ihowama sagatpa ngamba kangbu sing duda ngasai Bharat sarkar sina tongjen mani ne lojai okay Ramo, thank you very much. I will be down ama oina e tentang laksage ai hambaje pong laksage pabu early June have tare hoki besa higi early June ekoi gi irang chiti have thola aba me gi saruk sidai thola aba matung sumna tangi tha ama khaki manungda malem gi oina have tare madu maru oina Asia Pacific region the best over ekoi gi the diplomat saiba ya maming lebe international diplomacy ga mari leina ba ekoi gi the diplomat saiba ekoi gi magazine jida phong article makangni masida how the Myanmar crisis threatened to destabilize India's Manipur state. Myanmar to thui ba crisis ina maram oiraga India gi Manipur state chi destabilize tawnuba mongda ekoi threaten tawrabra haiba wahang amakak man hangba article amakak fongi pamung masi article si yamna nganna predict tawrabra haibaduni Burma gi leiba crisis ina maram oirakanda Manipur state yamna ingna chikna leiramba lamdam amada civil war situation am the tholakpagi destabilization ki process hai pam kamai yengi masi articles aina machai ahobu da hajegi batuni 1st February 2021 da Burma military coup tawkre yes matam du da akoi yumlo na basi supposing aigi yumlo na basi ga thangna badi da adu akoi na khalo go tabne sumaina military government am lakre adu ta da akoi da kari problem lakpi hai Burma de ho khanari basi moi kaino ne against the government da ne ko democracy langna ba khonna ba du mayam se support tore adu akoi lakpum to poi precaution lahu da bne masi oira kane hidi hoji diplomat magazine da mana anticipate to bungam grabne oira paya ba se akoi gi sidai da anticipate karimuk to hugda bne akoi unprepared ne akoi matam da adu 23 May gi 23 3rd May si bogda akoi sida surprise ne loi akoi sida plan to hugda ba to akoi thangna ba yulo na ba sida kari tori gi to ko khangu da ba akoi gi mind se oloi daily da dum lai ni raga hingna ba gi punji da daily da dum lai ba akoi makharom da mai songo non dia ta brahmana kari tongam du nu kaina hoji sarmana sar ma ga ne dikhange dna kakthara kanda aduni tawrisi aduga isam sam harabada akoi na khanga da bani
टेक्नोपोल असारफल की पोस्ट मांगा अखोई पैसेंजर ने चटपद खोपद एनी आइटम पुरपद मोइना चेक तौर असारफल की मथौ नती न तो असारफल ना मोरेदे पुरप पोचे हिंगी मोइदी असारफल सिदी मोइ मथौ नती अदु मणिपुर पुलिस मथौ ने अखोई सी अखोई इसासी वो आइगी इथौ तौगदा दु मिन मुल्लगा तौबु सिते मोइना अदु बुधाई ngамद्रे आइगी सागलुक सेप्पगुमने बा ai jalu sinang sali no na madul lotion ba adi sting drus leitre aduna akoi hidi mo ai haijabda asoiba na pikthan bala ma doire yengu mai ge da thijalu bada soita ba mo leite tungda kari oiren ju khanti hauji oiri ba sini ngasi oiri ba sama se 17 18 months se akoi marim na mang le ba ni ne akoi kwai de gi nuai ta ba mana imphal ina dimapur se Impal in Jiri Manipur history da for the first time in the history of 2,500 5,000 Manipur history da yala man hantak matang sitana mitang mahum tiki akoi thokpe khongi labi thingi base masi thingi base masi na in quite chai base okay pong matang sida atopa yamna highly reputed journal ama Asian Confluence haiba अखोगी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का रिलेटेड ओइबा अखोगी जर्नल सिदा फोंबा आर्टिकल अमदा हाबा तारे मसिसु होगी बचही की सेप्टेम्बर अदाय फोंबा आर्टिकल ने आर्टिकल सिदा हाइरिबसी जनवरी 2022 दा हाबा तारे जुंटा फोर्सिंग ना सीएनए की हेडक्वार्टर से अखोगी चीन नेशनल आर्मी की हेडक्वार्टर से थोमजल लप मतमदा मोइसी म्यांमार की चीन स्टेट की मनुंग लेबा कैंप विक्टोरिया दा मोइगी से लई मसिदा मखोई द मदुदा लेबा अखोई लाल होबु सिंग से मणिपुर अमसुंग मिजोरम दा चेंचल लकी हाबगी रिपोर्ट लई हादना मसिदा जनवरी 2022 दा माइक सिंग पल्ले हाबता अदुगा नकल मोरम दा चीन ग्रुप सिंग की मनुंग लेबा चीन नेशनल आर्मी अमसुंग चीन नेशनल फ्रंट सीएनएफ सिंग से मखोई इंडो म्यांमार बॉर्डर सिंग दा म्यांमार की मिलिटरी फोर्सेस सिंग का yam tatana nomi kam dama ki thorok sing thoi aduga cadres मैम amadi masi escape tor ka manipur ngom khoi pering de chancellor khibi wafam sing haiba article sida palli pau ka man yenge masi aina hajeri to ni manjan jan hari ni akhoi sida da mi che ma adur akhoi shape haven noi kare manipur ji pura akhoi gi de moina changjel laga akhoi ka pa ya de change pam do oi kare adu akhoi ni free movement che akhoi thingo godam ne ba matam da akhoi intensify patrolling ji henkal machine henkal ma yai matam da adu dagi moi movement sing je loina check toraga matam da maroina more natural sanpur ki side ani maksidi check to ho godam ne ba adu su to ho dre ba hoji isam samai more da kano mi masing kya le research am mi masing kya le in terms of lakh sing kalam duini kaino la hoji manipuri population thi da more ga research am in terms of lakh sing kalam duini lising na tab madu adum akoi adum loira bani okay ai ban thang si tamo da lak sage pamung na pali wafam si mak ai pallaga ai tamo da haijaning wo se haukiba jun gi tang ama haiba tare ai khoi gi india gi union home minister amit chana manipur da lakpa matam mak na pigi press briefing amada mak na panbaji hojik lai ba conflict aji loshana ba gi pabai sing gi manung da effective sealing of border se yam gan hai ki haiba tare haukiba jun wanda india gi union home minister amit chana tamo kamain observe to we if the government of India have realized this much long time back ko yang ngan na masi poche realize to we have taragadi madugi reality do ko ground as a measures amo in lokot pa have tare uber tamo kamai yeng ai government of India Manipur conflict resolve to da notice ki any conflict resolve to da sincere way de notice the leva any conflict mo in division gi through da yen thongna resolve to ya ni ne khalle ba samna da boro gi oiba conflict se moina boro da territorial council tong pisan ba nori manipur de leba conflict se naga ina banner ma tak semjel kuki ina banner ma tak semjen ba ani do divide tak tok ba mai dei divide cha long tok ba adugi UT gi union territory ahum gi idea ga ise India gi intelligence na pi ba natna kuki na mathan na makok de pok la ya ponte adugi mi population ga ise asama ifal na ya dana heta changa ya ponte chochanpur da suddenly population angle ise army na ya dana heta ya ponte akoi ne ngang ga heng kero to ga noi ne ro have to one aduna ma ma ta thamni me poti ga noi na ha kan da sai gi akoi gi lebak si de le ba lebak si gi phibam se akoi na thon jam ne akoi na thon jam ne ba ta di government of India na border se sil to da si ma ta ai sum ha ge yawol gi chinau su mo ju sincere way de have di akoi gi lebak si da border area sing si da samna da ene se na am ha si
IM की केम अखोई की कनोदा म्यांमार मनुंगदा उखुल का ताइनवा बाउंड्री कामजोंग साइदा लई हाइसिदा इन्फिल्ट्रेटर लाए हाइता दे ngasi ngarang katane ne se na yamna kuki yam changchale khole adu tore ada tore lauri se akhoi gi mitai gi chin naw sing chu indigenous tribe protect to da moi ju sincere wei di mam di kai no ha di akhoi ana sajik tampak ta le me yam chaung le me sajik tampak ta indian army na thuga ga sajik tampak de thok khre akhoi sajik tampak de thok ki kan da sajik tampak ta le me kuki me am do adum pikna le hore adu ga illegal immigrant me am changa kan da moi de namsal laga no mai no noi kuki ni hai wai kan da noi kuki ni hai ga le wai bo ko akhoi gi ju yaw si sincere wei da ba ga yaw ri bo masi aina mayam di ta sauning ge aseng ne ba samna da ko chu champur de yam phasan le mi meitai me am phasan le mi even meitai gi chinau sing operation phan le mi champur da adu bu army na yam kan takai ko matam da chu champur da meitai le hori bising do tongana ta hore adu ga akhoi na ngasi baw da akhoi culture sin su tribal any people tribal sing da akhoi noi la meitai ol oi ne su hairu su leite akhoi di hingmi na bai wakan da loi lei bi wani ada ngasai gi akhoi gi culture adagi akhoi gi political thought akhoi gi politics ki oiba akhoi gi movement sing akhoi na chatliba khongthang sing jina kamaina oirake hai kanda achau furup amana maron manaba banner ma sagala kanda akhoi thengna ngam deba si akhoi gi se politically soli ne ba akhoi se si politically soli ha se nongmai thengna ba ya da lam ju khare su lei ba rajniti ne thengna ga da politics ne thengna ga da adu gi politics ne thengna ga da lam jaga sing do akhoi yam thi soli ba adu akhoi je hojik se praja si rajniti yaw ma thok tai nasai yang biriba India na border fencing to ege ai je sincere way en kan bi India sincere so way de India na osi border fencing kan ja thai je kotha gi pareng da ne maru ena kamjong gi jaga da meitai naron gi adu NSN IM gi oiba movement yam leiba jaga haibde akhoi gi indigenous people ne hai riba naga ga meitai ga se ani gi yam chauna movement leiba jaga da ne hoi chinau yam leiba jaga da ne adu ga kuki gi bang lom dang side ta asom da army gi colonel ama ma gi family yauna sigi do adu gi fencing do ji leple adu kai re sincere way no India sincere way de adagi secondly Amit Shah na hai ba home minister Amit Shah na hai ba pot se masi aina masi akhoi yam to in hai je akhoi gi military corps se kano da Myanmar da tawgraba matung da home ministry na chithi ma irei Arunachal Pradesh Nagaland Mizoram Manipur da illegal kano se borders in sida movement yam kan yeng san biu aduga mi jingi biometric lobby hoina mi re adui matung da handak gi irang singi manung da amuka government na remind tawre Government of India remind tawre adu gi sakhi ebu RK Imona honorable MLA RK Imona mana Amit Shah bu appreciate tawra chithi mi thadro kibne highly appreciate du and mi masagi government na tawjar ko ko ada tawri du di Amit Shah na taw ko du appreciate taw du na te ba akhoi yeng deisna military corps se tawra matung da why Chochanpur rom dang masai ta Singat lom da Phresol rom da kari gi loose border thamori no moi Assam rifle ga wari phasana sahau da brava si pot chine ba whole Manipur gi conflict se politically akhoi gi conflict se akhoi na politically thogan jaba with the help of akhoi gi border gi ngak pagi Assam rifle gi ek se da yawiba meaning of the international boundary in the northeast side is masi lokthok ko se yam da ka ne masi lokthok ta da gi yamna sincere ba troop ama thamaga madugi mathau masakang ba troop ama samna da BSF oigara CISF oigara mai duty pi dina adu ma thamaga insurgency gi problem da su makoi ne yengsan ba adu ga border su nak pa hai ba se Manipur gi insurgency gi issue da ka da wei da moina solve to ngam moi ba maram di moi yam bias or ka ne ba chingda ka samna da khenjoi hai ne a somna kan gi chandel gi khundu da madu police station am le ka building di ban sa police am ta leite adu nakanda Assam rifle kem ama khagle adu da su mi kunda ne bu de le moi company mu le no male ni cha ma gum le be yam adu su khadi su ti salam mani adu ga truck ani le mani moi movement taw ya na ba ko adu ga kano zonga go ma gypsy ma mani le ngada adu lore adu gi pot jaga du da le ba mi sing du ga border area du da adu ga border du jungle ni fencing time leite adu da movement taw mi du moi na khangna roi du se kai maram gi no ai we zung khangna kari ai jahi ma posting ta ga na swai da mi kana le asinu pa kai ming koi sine kaiming koi ade mi jina ano ne loi khangane ba adu gi potu lei bani na sigi responsibility se Assam rifle na logum thokne ba yam seng na de ko moi ne he na akoi gi India se akoi notice se yam na nungsi bi bata ga di friends of notice kai je chum bata ga di madu gi responsibility do makoi na loga makoi na lobi ra kanda Manipur conflict se moi na all over India se da internationally masi understand to laga India se unite ne len ga dam ne ba si India gi separation na moi na thodang a chom lori ha ba ai spine tham jage
Okay, Tamo, thank you very much. I think Tamo to Laxake. I could Amona Tambi from I could give border fencing, Mary Lane, illegal immigration, Mary Lane, Wafum Sida, Masik Wafum Sikantaki conflict, I'm some related to win a panel, even in Masida, Myanmar, Manipur, Aniki relationship, I'm China, if I'm going to Tarakuma, America, I'm China lady Veni. Tamo Matang Sida, how can we make it Tantara, have it 2024, that Yamacho over India, the Tokyo, have it, I could Indian national media, sing that Masimapuina, Manipur, Lenga, I could give Myanmar national sing. Have it Moro in the Moy 77 Myanmar, Mukana deport over Kongtang, Lakoki, High Kongtang Marine International Commission of Jurists, Haidana, Tongan legal lawyer fraternity, judges in Yawa, international fraternity, Yam Chowna reactor, he was say, could the government of Indiana, Myanmar National Manipudagi, Myanmar deport of he was a Lepodoni, Masini International Humanitarian Law singing my octa, Lay Haidana Yam Chowna reactor, okay, Masika Matata, Myanmar Changpa. Hariba immigrants sing si na hojik leiriba ongoing conflicts sida habatare chahi bo chupna chang abamatum dani habata megi tang tara 2024 thokpe press statement ni masida makhoi si involved we have a substantive evidence laite madui kudam chang phangde hadana international commission of jurists na megi tang tara da thor statement sida palli masigi statement se thadu ke bogolo na india gi national media am the international media mayam da masi jam chawn report na khiba thengne tamo kamai yengi matang miras boundary lan thok lan sin si akoi gi sumoi de lan se le ma ko gi su khoi de lan se le ko madudi country dugi law dugi matungena madugi process ama khakta magi course of action ko logi matungina adum chatharakpa ama khakta madugi penalty madi chummi natraga lale habududi adum lai tawdabu akoina khalnari badi ko ain habasi lengak pari basi ki mafam de ain habasi chumna chatlibra chumna chatabra habasi khangba ngamdaba makhak lai ikoi kuidringi matamda irang khara horakpa matamda nupi angang punna yauraga 32 Myanmar National si Moreda khogi Moregi immigration gi Assam Rifle gi adagi civil administration gi kangbu sing siga khogi Tamo gi kano kangbu sing siga deputy commissioner sing siga pullaga handing over taking over tongna ki bakhra lei ko sai matang sida khoi secretary general na supan gi bada aina yam matang sana paning ba makak lei habidi sini Tengnopal degi MLA kai Chandel de Sukare, Chorsanpur de Sukare, the Kamjong de Su, the Ukrul de Sulunkare, the Jiribam de Sukare. Size the Aina Ampanjaning Bamakak lady say, Karigino Pusala is a Hadagati. Hoi, Myanmar the toy ba watok siga Manipur, the toy ba watok siga give fuel, Masigi injection dudi, Kapi ba miduna dum Kapa banina, do the Samanarani. Mamagi amang ata tension dumadi gravity dumadi Manipur na khara wangba moidana khara nemba natragana mogidi kamaina tawgeda people's defensive war ena prithvi da khwaidigi sang na satpa civil war si Myanmar da hujik thu isine na adumaina haina rabani moida moina khoidige hena sothara mani waramani even khoigi chahi maga thani pan muk surak pasi bogda siyo na khamtheng na warab sine di moidi ke kamaina hena waramoi ko aduda Akhogi Manipur da Myanmar gi macha changa iwase Manipur gi ngasagi more dagi Howland Friday hauraga news somtal ti minau agi Aizol baugi paring sidai sida changa pa changa tabi wa se ngaktang thamgi seba Assam Rifle da su hoi moina border guard tawre moina yadana sanghalini khwaidigi luri ba pot amadi ko Karaiba constituency sing dagi Karaiba respective MLA sing duna Civil administration ki authority sing maru in election office ta labor sing se masiga mana raga ngasagi voter card se semba adigi de Aadhaar card se semba khul masing henkala lakpa asigum bai thodok se am thoge ba ko example ai huzik Jiribam gi mati am ta puchan jara ke ba ngasagi mori da sangsel lai ba sumaina Myanmar gi national sing je huzik Jiribam jawro bane ba Jiribam da sangsel abane ba kamaina sangsel ke da ngasagi Jiribam da matam dugi karamba MLA sing na
while they are preparing for their next election makogi mathang lakadaba mikhal sing da vote kana na bagi pambai ama oina vote karaga loire dana atop mafam sing dagi mogi mi sing se pusalakna bo hona ba matamda ngasagi district administration de leba authority sing se misuse to weba sometimes tawriba authority sing du su karigumba khara dagi khudong sa ba khara ki tawra lore dana tokthok ba mayam am su ya weba khudam oina hairabada Burma gi tik se aduke matik maming sat leba Burma gi tik maming sat pe to khizeba Jiribam si full fledged revenue district ama ore magi pak saw se 232 square kilometer ne hai 232 square kilometer sigi manung da 70% di Borobrega subdivision sida leyeba ख्वाइदगी चाउरी से बोरोब्रेगा सब डिवीजन है सिदा अखोगी ग्राम पंचायत अहुम लेयबा ग्राम पंचायत अहुम लेरिबसिगी ख्वाइदगी होजिक टेंशन प्रिवेल ओरिसे बोरोब्रेगा सिनेबा मरमदी बोरोब्रेगा सब डिवीजन की मनुंग सिदा लेयबा मैतेगी खुल मयाम सिंगसी इरांग हौरपदगी जिरिबाम दि इरांग जे यौरकिबदगी जिरिबाम गे साइड लोम द सेंट्रल आगा हांग ब रिलीफ कैंप सिंगसिदा लेहौबा नतबा आइगी युम आइगी इरमदम आइगी लम संपत्ति पुनः मक्सिंग से नाक सेनगनी हेदन लेहौरगा होजी बोरोब्रेगा सब डिवीजन सॉरी पुलिस स्टेशन दा चंगजफम लौदन लेरिबा मीसिंग से मोदी होस्टेज ओइन लेरबने बो होजिक से मणिपुर द थोइबा हंदकी इरांग से क्वाइदगी हेन वारिबा से कनानो हरकांदी बोरोब्रेगा सब डिवीजन की मनुंग द लेरिबा लमटाई खुनौदगी अमा मदगी कनोचिंग सी सिदगी जिरिबाम जौना थोलक ngam hogdraga natragana akoi yum kai nga kanene lehoraga police station da sangjapam lo leiriba kangbu sing je makoi sidi atum hectic hena awaba gi maisa je langeba kaino je jiribam ji moi huji pau yongam drabane moina huji penadaba makoi mathamoi da ta na thinba makhak leri se kari noita di ngasagi park saugraba 70% gi area sista matam dugi karak MLA sing sina mai gi khusabi BLO sing natragan assistant election officer sing deputy commissioner sing district magistrate sing summa bam mayam sing sit tawri rakanda ngasagi atop mafam sing dagi mi sing je pusala akanda Aadhaar card se mani adagi di my voter card se mani relevant document akoi citizenship ama oibagi punamak sing si tawraga se mani adu moi vote kara ani ultimately adugumba moina to biramba mayam sing aduna ngasi di chingdum dom paira abanina Tenopal do oigera Chorsanpur do oigera Ukhrul do oigera Kamjong do oigera Jiribam do oigera ngasi di maisal eba ngasagi Burma da phangi ba tiksidi sidagi hena kwaidagi maming salibase atai dana teba Manipur da kwaidagi prakriti ningthi zaba mahoksa ge saktam ngasi baw da kaidana kwaidagi miyamna sakna sonadana mathamoi sida yengbase yengbagi penban laidana leiriba mafam mama hairagadi Jiribam gi Borobrega sineba masida tik yam haweba adum ke matik haweba hairiba tik singje masi kamai toge da forest department na natragana authority sing na police department na ngasagi mi khujok khara khakna khwaigi Jiribam district ka Pharjol district ka tainaba mafam sida Jiribam district ki kano amakhak lei Chowdhury Khan hai na last border village of Manipur neba Chowdhury Khan hai ba village gi hek wang masida ISPC gi chairman gi yum ji leire moi sing sina somna kanda leiba makoi gi khuchabi kharaga manaraga danga sagi khwaidagi maming chalaba tikse Manipur sarkar gi khwaidagi ai ka ba yariba pot se forest department na report pi da bani khangde police na pi da bani khangde district administration na pi da bani khangde masi so long year masi gi profit sing je Manipur sarkar da ka ba gi mota mi khara gi khujo khara da moi gi mari lena ba khara da kar la ba adun aina haizening badi atai nate aroi bada ngasai gi district administration sing sida leibiri ba sing sina pukchen sing na thabuk to biraba aduga ngasai gi miyam gi mihut oina kabira aba sing asina ko future generation amaka ki khanbi dana preparation for the next generation adom da lakpiraba in spite of preparing the next election madugi mahota lakpida gadi Manipur da ngasi mine lakchaba mi engama mina akoibu sondaba mi engama da ka yengbira ibu singse masi khajiktang di moina thauna phana lingje leina aduguma mating leba politician ama oiragadi akodi yengbiriba mi engse masi khara makai da handagadra ina khali Okay, yam noisy. Someone Birendra, Luina Sigi battle at the border, shifting battleground. Tasing conflict a Sigi Manung, the Labung Mayam, Amadi lady, Labung Mayam to give Manunga, Equigi
Manipur Yumnang I could give Bamagi Saruk so I could land bunker later, have a Wang Moiri. The Sinamok Machine Manipur conflict as a Marie never Oido River or Oido have a Tongan dimension, Mayam the Canavani, Canavas in a scene, a hundred unity, Adu Arims or Dori, Makatana Lakado, one of political developments in Naimi Batari, doing the Sigi Tankaki in the days, have a big experts starting from Tamo Chavum Birendra, China journalist, Tamo Santana Hapum, Renon social activist, General Secretary, United Committee Manipur, Amazon, Colonel Sarat Singh, Horongbom, Equipong Sarat, Army veteran, Puno Bomon Takachari Kaikun Butchery. Learning a sick program as a whole from young Tabico Manipur, Mona Kaikun Butchery, Takachari, Mayam Takachari. Ningol Chakauba Amadi Diwali Kumaida Relief Camp Lady by Chilena Singna Saba Polam Sing View Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation na known branded Tauraba Sumna Kaktagi Lupali Singamadagina Lisingamaka Chamri Fawada Mamal Oiba Combo Gift Pack Pangbigani Masida Nimit Kuding Seasonariba Dup Taumai Fi Sunanaba Kon Fianganaba Haksang Noinaba Sapon Final Fazaraba Bek Amada Yauri Amaromda State Handloom Expo October Kunmari dagi November Taruk Fauba Iboy Amasumang Lila Sanglen da Pangthok Jaragani Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Pauna Bazar na Sinba Mela Asida Numit Khudingi Sizinaba Polam Singi Mathakta Kauna Liwa Ihongi Polam Sing Yauna Manipur gi Relief Camp Lay Bechele Nau Sing na Saba Polam Kaya Ama Uchagani Mela Asibu Yengbalak Piyo Amadi Miyamna Relief Camp Lay Bechele Nau Sing na Sem Sajariba Polam Sing Asi Laybiduna Pungning Thogat Piyo Thona